tang na kadau Cristiano Ronaldo laban mino Sadio Mane naka klub Al Nassr kuble ya pi baru ki parlo ki bistanat ban sengap ya ka kubor ha ka channel kilat patai kubor kila pentikna bakadon ka jimbum ya sautu jingmut hapdeng Sadio Mane na Senegal ba Cristiano Ronaldo na Portugal ki badai ki rangalika jo ka klub Al Nassr bat kane kala pynlong ya Sadio Mane baun mino nak kanhun ya lekai jo ka klub Al Nassr ha ka ayun yor katkum ka kubor na Fran ka foot mercato ka ong baka chingadai hapdeng Sadio Mane ba Cristiano Ronaldo kalong ka bakan rum kan ram hakini kipor baladep kumta Sadio Mane upwa ban mino nak kanun joka klub Al Nassr bat katkum ka kaifot Sadio Mane umpat yo jing terwa hadu menta Henry kibor punya joka klub Al Nassr kidon cingklemen bau ne urang lekai unselai yaso shaka klub Al Ittihad kabade ka klub baylekai de Karim Benzema Sadio Mane ulai ban yaso shaka klub Al Nassr haka polyur jong snem arja arpulai da ka buan ba yaso nak klub Bayern Munich bat ka jinga te kular jong Sadio Mane bat ka Al Nassr kala penjalan hadu ka polyur jong snem arjar arpun reu une urang lekai barim jong ka klub Liverpool ula perlu tang samoy bat ka klub Bayern Munich ha ka bolio ban tap tang drut liki kol hakalik naki arfsant liki chinglekai bar lio ban tap kat arkol habaro ka jinga kun nakam ta ka klub Bayern Munich une urang lekai blai pa Arsenal karta ula yo ka samoy ka job ha bat ka klub Al Nassr ha ka bolio ban tap kat kandai kol naki san paut liki chinglekai habaro ki chinglekai nakam ta ka klub Al Nassr wat hapdeng kane ka kon hujong kam shomlala ban yo ka namla du jong kalik nekino kino ki kusnam hapo jong ka tai kari Henry kale yora ya ka wepat ka trophy ha ka Arab Club Champions Cup daga papenlim ya ka Al Hilal ha ka final bat katkum ka kubor le thu ba ka jinge jong Sadio Mane ba Cristiano Ronaldo kalami na ka jinge hapo bat shabar madan kabala penlong yo klur ya lekai jong kari Senegal ban sausi bat menta ula kwa ban mino nak klub Al Nassr laban kedeu dangshian Cristiano Ronaldo ula bitar lep yo Sadio Mane bat ki parlog jong hadin bakila sha prem jaburom haka Al Hilal da saula iweko haka final jong ka Saudi Super Cup haka season jai bat shishu ki tlong kubor kila thu baka jingbitar Cristiano Ronaldo ya Sadio Mane bat ki parlog jong kadai hadin bakala sharem jaburom haka Al Hilal da saula iweko haka bu Cristiano Ronaldo la kenoru baka jing sharem jong ka klub Al Nassr da saula iweko hakmat ka klub Al Hilal kadai na kadau jong Sadio Mane bat kumju naki parlok jong bat ka bas ngaulengo shu kalong bawat hadin bu Ronaldo uladon shabar jong kamadan Henry udang yai bitar hi Sadio Mane bat ki parlok jong bat kane ka jing bitar klem nong rim jong Cristiano Ronaldo kala penlong Sadio Mane bum sngot narshu banyai ne biang bat klub Al Nassr ha ka ba kwa ban mino na klub Al Nassr bat ban ya sono shaki wai pat klub ha ka de ka yom yo parlok ngin sapai bat kano ka klub Sadio Mane unlai yom ya so hadin ba un samino na klub Al Nassr nakadaw ka jingbom ya dai jingmud bat Cristiano Ronaldo te parlok tang kile ki kubor nangai be plus tu ngin sai kendu ha koi pat ka video kuble shibol